Valjda će neko javiti. Dobro večer. Ekipa HT ispod želje. Jel, Edin, ne, molim vas. Nije nam pospremio. Nema veze, gospodine, ovo ide. Jel Edin Čekić, ovo stan Edina Čekića? Ne morate nas puštat tu. Jel stan Edina Čekića? Jel ga možete znati samo sekundu? Može, evo Čekić nam je otvorio, sam nemojte molim vas okretati kameru. Nek bude javno stalo. To you, happy birthday to you, happy birthday dear Čeka, happy birthday to you. Vidiš da je upalo što ste javio, rođe. Također iz ovog Pazara poželjela da vam nudimo ruski kolač. Sad malo, nemoj još kamera, malo. Deveti. Da se vidi ko je kupio kolač, malo. Deveti Emana je kupio kolač. Daj malo Emanu. Ajmo malo Emanu. Malo Emanu. Evo oprala je kof. Mogu li ja punim? Ne, Moram samo... Sačka, uzmate Sačka. Ne mora. Ljudi, gasite, Evo. Početka, iz početka nije Hajde strašno. pal. Mora čeka stvarno. Živ Izra bio još 100 godina. Daj svinu hvala i želim tu izgledati. Osvaj. Ne, zatvorite vrata. Uva, zatvori! Briši ovaj prvi grabu da izađe iz ove sobe. Da ima hoće, hajde! Djeluje, daj, ja ne znam. Snimi ovo da je grabu izašao. Da me čeka poljubi. Naprijed. Tamam. Happy birthday. Iki doldu. No. Happy birthday to you. Okej, tamam. Ne, kako to ba. Možeš izrezati. Moj ga vrijeđa pelađa da. Pa izreš na komade, ne možeš tako. Sad ono pustaš, nije to na sobi. Film pomalo. Ja neću, ja imam herpes. Imam herpes. Nemoj, ona ima herpes. Mora ti Kako ti se herpes, baš i meni. Ode vidi. Evo, i pozdravljamo ekipu u Sarajevu i ovo smo iza kamere. Tako. Vidimo se. Hvala našim sponsorima. Snimi. Hvala Burnu, Red Bullu, I svečicama, Bum! I Emana, evo nek Emana još pokaže kako reka Turčinu da ju trebaju svijeće. Hajde. Aha. Na, tu. Ja ne smijem. Znam je vaš. Učimo se vidjeti.